Bia Kamal Guatame Banarach ke Titi to which con katin. Okay. Man gor kono Guatame gor kono Banarach kata English kamenen konome. Guasame to kon Michelle bright a jenen yena guasame no bright jenne mo boy de kon cholo boy no boy de kon cholo boy bo shere kana mem chole radian ba jana boy no di nen nika ta dan tega jagwaza man no mini gujbe ala chang gwa di nen chang te gwa chikam nen kon me jen chang right the same thing when many jen chang but kule la boy the boy down a beach chole radian gwaza mane mun me a bright okay goroje en wode rander jangacha okay gwaza me de konen turne me chale first meniam no meniam chale first next ameno kora kemen be menteniam next menteniam okay chol kone menteniam men bana mene meniam ne me menteniam then no chere mi enyok de kono chol nam after that ka kor kanamo ka kor ala nam right kon gana me ka kor after that ka kor kanamo then ajen pai kor kwit mo kene next amu bu kon ka te gum to cha gor gwa ma ajen no gwa me chana men gor gwa ajeni first I woke up no mu gor kon kel no che gor first first I woke up. Okay. First I woke up. Jene charo de je kenyam no me first woke up. Jene charo de je kenyam jene kenyam charo de je. Rode jene next take a comma I brushed my teeth. I brush it my teeth. Jene shwe leke shwe ka tot ka kor kana mene diodien then I had my breakfast cho then cho jagor then I had my breakfast jene ka kor shamit ka kwaron wang kwaron wang jen chale breakfast ngwan dien gwasame ka tada ande kon lat ka jene after that after that ko gor kono bu kono ngach after that yena ka kora nguche lelo na I checked my email I checked my email okay jena ka shwe email shwe to kala email cheraka law mi chaji jagwar ga ke ngade ke computer ke technology didian gwasame ka dobrana chalat gwasame finally nam cherga finally ko ajana jok alla finally ajana ke jok ka kor ni ke jok I went for a walk I went for a walk ajana ka ngwado mo cho jal am gi kona me ka ta dande kona ngai ke je mongor kono gwada me guru du ka riet mu guru riet gwada me I first woke up me charo da je kenyam next I brush my teeth jani chwa leka chwa ka tot ka kore then I had my breakfast jani chwa mit ka kwanun wang after that I checked my email jani che email che je check jani finally I went for a walk jani ka jok chwa wajal walk jal ala gwadam gono michi nyok nyong du ka roi ni ki ka rie de janda na bijelo ko de do de ko langa mi ken rodu nge ka tanda na de English de ngai ka je ki tong na tele do mi modere tok de ngai ka je man yam gorno bi learning bi la nyam la ngich ko learning a ngich mlat ko no learning ngo ngich ki ngai ngwani kwa chole ngich ano jin brodu nyai karwado ki katin condition nen bi tongnat bi kulo gor bi ngach ki no language jan do dan dong de ngai keje
gwa chu je paru je no jin bi subscribe ko na je no de yana lo ka subscription no jen do dan dong de won yam gaje gwa na ban yo je mo de den biya ta kamal bye bye